صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب در محضر قرآن و روایات اهل بیت بودیم در مبحث صبر. این که قرآن می‌فرماید تبیانا لکل شیء، قرآن یک منبع موثقی است برای پاسخ دادن به همه سوالات و مجهولات انسان. در وادی صبر هم هنگام مراجعه به قرآن همه سوالات خودمون رو میتوانیم پاسخش رو دریافت کنیم. یکی از سوالات همین بود که در چه باید صبر کنیم. هنگام مراجعه به قرآن و روایات پاسخ دریافت کردیم که در 3 قلمرو انسان باید صابر و شکیبا باشد. اول صبر در مصائب و مشکلات، دوم صبر در طاعت پروردگار متعال، سوم هم صبر در برابر معصیت. دیروز رسیدیم در رابطه با صبر در اطاعت خدا. عرض کردیم که بر اساس روایات در باب اطاعت خدای متعال 2 مرحله انسان باید صبور باشد، اهل استقامت باشد. یک، اصل انجام مأموریت و عمل. 2، صبر و استقامت در نگه داشتن عمل. یعنی هم در اقدام انسان باید صبور باشد، هم بعد از اقدام در نگهداری اون عمل محبوب خدا هم باید صبور باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن और रिवायत के हवाले से जब हम देखते हैं तो हर चीज का सवाल, हर सवाल का जवाब कुरान करीम और रिवायत में पाया जाता है। कुरान के बारे में है तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान जो है वो हर चीज की तफसीलात कुरान में है। तो जाहिर सी बात है जितने भी सवालात हमारे ज़हन में होंगे तो उनका जवाब जो है वो कुरान में
پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم صبر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو صبر کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اس کا جواب پایا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ صبر کے حوالے سے ہم نے 3 تقسیمات یہاں پر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ صبر بر مصیبت، یعنی مصیبتوں پہ صبر کرنا، اطاعت پہ صبر کرنا، اور معصیت سے دور رہنے اور اس کے گناہوں کے نزدیک نہ ہونے کے لیے صبر کرنا اور اس سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو پھر ہم اس بحث پہ پہنچ گئے تھے کہ اطاعت کے وقت جو ہے وہ کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے 2 معنی بتائے تھے۔ ایک یہ کہ ایک اصل عمل جو ہے وہ ہم انجام دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اب اس عمل کے اس بقا کو، یہ اس کا اثر رہے یا نہ رہے، اس پہ بھی ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے تاکہ یہ آخری اس حد تک پہنچ جائے۔ وقتی باز به محضر قرآن و روایت می‌رویم که آیا کسانی هستند که در صبر بر طاعت مردود شده باشند، دیروز عرض کردیم قرآن شیطان را به عنوان مثل برای ما بیان می‌کند و بر اساس روایات با اینکه ایشون 6000 سال عبادت خدا را انجام داد اما در بقاء عمل صابر نبود، در ادامه اطاعت خدا را انجام نداد، در نتیجه هم امر شد به خروج از بهشت فخروج انک رجیم و هم لعنت خدا را برای خودش خرید. چرا؟ در سایه عدم اطاعت از پروردگار متعال. شیطان و پیروان شیطان از کسانی هستند که در مسیر اطاعت پروردگار متعال صابر نیستند، یا در اصل اقدام عمل یا اگر در اقدام صابر بودند اما در بقاء عمل اهل صبر نبودند۔ وہ اب بس یہاں تک آپ پہنچیے کہ جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے وہ کون ہیں؟ کچھ لوگ جو ہے وہ اس امتحان میں موفق اور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن پہلی بات ہماری یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس امتحان میں ناموفق اور کامیاب نہیں ہوئے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ شیطان خود آ جاتا ہے۔ شیطان جس کے بارے میں کل بھی ہم نے یہاں بیان کیا ہے کہ 6000 سال اس نے عبادت کی، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ آدم کے سامنے مقابلے میں آپ سجدہ کریں، اس نے منع کر دیا۔ تو یہاں پر دیکھیے اصل عمل اس کی جو تھی کہ ایمان لے آیا تھا، عبادت کرتا رہا 6000 سال، لیکن ادامہ اور اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے جب خدا نے اس سے کہا کہ سجدہ کر، سجدہ کیا نہیں۔ تو یہاں پر جیسے اس نے بہت ساری عبادت کی اور اتنا ٹائم جو ہے عبادت میں گزارا تھا، لیکن ادامے میں آئندہ جو ہے وہ اس عمل پہ برقرار نہیں رہا اور اس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے منع کیا۔ خدا کریم نے پہلا اس کو جو اس رد عمل جو اظہار کیا پروردگار العالمین نے، اس سے پہلے نکالا اپنے دربار سے۔ دوسرا کہ اس پہ لعنت بھیج دی۔ اسی طرح جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے شیطان کے، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اس عمل کو جو ہے انجام نہیں دے پاتے ہیں، یا اصل عمل کو انجام نہیں دے پاتے، یا آئندہ جو ہے وہ اس عمل پہ ڈٹے نہیں رہتے۔ اما از این طرف آیا کسانی هستند که در میدان اطاعت الهی و در امتحان صبر بر طاعت قبول شده باشند؟ باز قرآن جواب مثبت میدهد و نمونه هایی رو برای ما ذکر میکند که اینها قبول شده های میدان اطاعت الهی هستند و همچنین در روایات قرآن نمونه هایی از
کسانی که در میدان اطاعت قبول شده‌اند رو ذکر میکنه که من به چند نمونه اشاره میکنم. اولین نمونه‌ای که قرآن به عنوان مرد پیروز در میدان اطاعت خدا ذکر میکند جناب ایوب سلام الله علیه باشد. قرآن یه جمله در حق ایشون دارد: انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. می‌فرماید که ما جناب ایوب رو صابر یافتیم تو همه مسائل، اعن از مشکلات و اعن از عمل به امر ما. تو همه میادین صبر جناب ایوب خوش درخشید. انا وجدناه صابرا. جناب ابن مسعود در رابطه با صبر ایوب در مسیر اطاعت پروردگار میگوید جناب ایوب این افتخار رو برای خود در تاریخ صبر کرده است چرا که سلسله صابران تا قیامت حضرت ایوب است. این عبارت رو در حقش بکار: رأس الصابرین الی یوم القیامه. الان چندین هزار سال از رحلت این بزرگوار میگذرد تا میخوان مثل صبر رو بزنن میگن صبر ایوب. پس جناب ایوب در همه میادین صبر از جمله صبر بر طاعت خدای متعال موفق و قوی در آمده است. अब उनकी बारी है जो लोग इस फील्ड में कामयाब हुए, यानी सब्र के उस इम्तिहान में कामयाब हुए। जो मरदूदीन थे उसमें शैतान और शैतान के पैरोकार। अब यहाँ ये मिसाल दी है, कुरान ने भी मुशख्खस की है इसके बारे में नमूने जो वाकई इस इम्तिहान में कामयाब हुए, और रिवायात में भी इनके बारे में बहुत कुछ आया है। तो यहाँ पर एक आयत और एक मिसाल हज़रत अय्यूब की, पैगंबर जो थे जिन्होंने अच्छी तरह से इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करी और सब्र किया, इताअत पर सब्र किया और मुश्किलात जो उसने सामना किया। बहरहाल बीमार ही तो थे बहुत ज्यादा, तो उसके भी सब्र किया और इताअत पे भी सब्र किया। तो ये नमूने कामिल है तारीख में हज़रत अय्यूब। उनके बारे में जो है वो कुरान में भी ये आयत आई है, इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। तो हमने जो हज़रत अय्यूब को साबिर पाया, यानी वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए। इब्न मसूद उसके बारे में ये बताते हैं कि उसके लिए सबसे बड़ा फख्र ये है कि वो सरामद तारीख थे, यानी जितने भी लोग थे वो सरामद थे किसमें? सब्र में। यानी इसकी मिसाल दी जाती है सब्र अय्यूब। نمونه دوم که قرآن بیان میکند صبر جناب یعقوب فرزندش حضرت یوسف. خب خدای متعال در این آیه شریفه از قول جناب یعقوب وقتی در برابر دروغگویی های برادران یوسف قرار گرفت بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. در برابر فراق یوسف و این کار شیطانی که شما انجام دادید من صبر میکنم، اونم صبر جمیل. پیامبر اکرم وقتی سوال شد که این صبر جمیلی که جناب یعقوب داشت چه صبریه، فرمود هو الذی لا شکوی معه، صبری که به همراه خودش شکایتی
در بر نداشته باشد. خب جناب یعقوب مأمور به صبر شد، از آن طرف جناب یوسف هم مأمور به صبر شد. چندین بار برادران خاکی نزدش رفتن برای درخواست کمک، با اینکه برادران رو میشناخت، با اینکه بلایی که این برادران بر سرش آوردن رو جلوی چشم خودش میدید، اما همون ابتدا خودش رو معرفی نکرد. صبورانه این قضیه رو مدیریت کرد تا هم برادران به اشتباه خود پی ببرند و متنبه شوند و هم یه روزی فراق و فاصله این خانواده ها تبدیل به وصل بشود. این هم میرسانه که انسان با مدیریت درست در مسیر اطاعت خدای متعال میتواند از همه مشکلات بگذرد و این چیزی نیست جز گوهر صبر در مسیر اطاعت خدای متعال. दूसरी मिसाल जो यहाँ पे हम बयान करना चाहेंगे वो सब्र हजरत याकूब और हजरत यूसुफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान में इसका जिक्र तफसीलन आया है। इसके बारे में हजरत याकूब जो यूसुफ बिछड़ गए उनसे, यूसुफ दूर हो गए उनसे, तो हजरत याकूब बहुत रोए जैसा कि कुरान में पाया जाता है। लेकिन ये कि अब बरादरान यूसुफ से शिकवा और गिला करते थे, उनसे जो है वो आपने यूसुफ के साथ पता नहीं क्या किया। तो कुरान में एक लफ्ज उनके बारे में यहाँ सब्र जमील, यानी हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने वो सब्र जो बेहतरीन सब्र है उसको अपनाया, कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि पैगंबर अकरम फरमाते हैं ला शिकवा मा, यानी सब्र के साथ उसने कोई शिकायत नहीं, सब्र ही है और खुदा के सामने कोई शिकवा और गिला नहीं किया, तो इसको कहते हैं सब्र जमील। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो ये जानते थे भाइयों ने उनके साथ कैसा रफ्तार किया, किस तरह उनसे खियानत की उन्होंने, लेकिन कभी भी जब वो मिस्र गए थे, जब उनके सामने आ गए और कुछ मांगने लगे, कभी भी हजरत यूसुफ ने उनसे शिकवा व गिला नहीं किया, बल्कि मुदीरियत की अच्छी तरीके से, ताकि वो जो है वो ये इन्होंने जो गलती की उस गलती से जो है वो ये छुटकारा पा सके और दोबारा से ये खानवादा एक दूसरे के साथ मिल जाए। बस तारीख में दूसरी मिसाल है हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। نمونه سوم خیلی خیلی برای ماها میتواند درس باشد صبر ابراهیم و اسماعیل است. با اینکه سالیان سال جناب ابراهیم فرزند نداشت، وقتی خدای متعال بعد از دهها از عمر جناب ابراهیم گذشت، در برخی روایات داریم بالای 90 سال عمر داشت، خدای متعال به او فرزندی داد به نام اسماعیل، اما این اسماعیل به یک سن و سالی رسید که می توانست همراه خوبی برای پدر باشد، اما جناب ابراهیم مأمور می شود که اسماعیل و مادرش هاجر را ببرد، به تعبیر قرآن به وادی غیر ذی زرع قرار بدهد و مأمورم شد که زن و فرزند را در آن وادی غیر ذی زرع گذاشتی، خودت حق توقف نداری، باید برگردی. آیا جز توانی و انرژی مثل صبر میتواند اینجا کارساز باشد؟ اونی که به کمک جناب ابراهیم آمد همان مسئله صبر و استقامت است، چون مأمور است. چون اگر ابراهیم میخواد ابراهیم بشود
باید این میادین سخت و دشوار رو طی بکنن. این یک میدان از میادین صبر بر طاعت خداست. چون مأمور است چشم این کار رو انجام میده. باز دیگه وقتی جناب اسماعیل به سن و سالی رسید، اینجا امر بالاتر از هجرت متوجه ابراهیم می شود. فلما بلغ معه السعی، وقتی جناب اسماعیل همراه پدر حرکت کردن از چشم مادر دور شد، جناب ابراهیم میخواد یک واقعیتی که مأمور به او شده را به پسر بگوید. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. تعبیر یا بنی عرب میگه یعنی ای فرزند دلبندم، ای فرزندی که من به شدت بهت علاقه‌مندم، من در خواب دیدم که مأمور شدم شما رو ذکر کنم. فانظر ماذا تری، این مقدار تأمل کن، فکر بکن به نظر خودت چی. ببین اینجا دو تا امر. جناب ابراهیم امر شد به ذبح فرزند و جناب اسماعیل مأمور شد به قبول این عمل. اینکه چه صبری آدم میخواد؟ صبر در مسیر اطاعت پروردگار. آیا در مقام عمل انسان میتواند اوامر الهی را اطاعت کند یا خیر؟ اینجا جناب اسماعیل موفق می شود در این که در امر الهی به اطاعت از امر الهی سر سوزنی که زلزل از خودش نشان ندهد. این جمله تاریخی قرآن از زبان ابراهیم میگوید قال یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. پدرم تردید نکن و آنچه که مأمور شدی انجام بده، به ان شاء الله من اسماعیل را هم صابر می‌بینی. خب اینجا جناب اسماعیل موفق شد، پیروز شد. اما ابراهیم چطور؟ قرآن می‌فرماد پدر هم موفق شد. بله، پدر هم که این که قرآن میگه که جناب ابراهیم انک صدقت الرؤیا، اونی که در خواب دیدی به درستی انجام دادی. حاضر شدی که از فرزندی مثل اسماعیل در مسیر رضای خدا بگذری. هم پدر در مأموریت اوامر الهی موفق شد، هم پسر. شاهد ارزم اینجاست جناب اسماعیل میگه یا ابت افعل ما تؤمر، و آنچه که مأمور شدی انجام بده. اما عزیزان، برخی از بزرگان به نکته‌ای دارن قابل توجهه. جناب اسماعیل و جناب ابراهیم و آنچه که امر شده اند اطاعت کردند، اما کار اسماعیل و ابراهیم گرچه ارزشمند بوده است، اما سید الشهدا سلام الله علیه کاری انجام داد که در اوج ارزشه. اون نکته این است که بالاخره جناب ابراهیم شاهد کشته شدن فرزندش اسماعیل نبود، اما حضرت سید الشهدا
در مسیر اتیان اوامر الهی که همون خودش فرمود امر به معروف و نهی است، منکر حاضر شد که شاهد جان دادن فرزند عزیزش علی که اکبر بشه، همون جوانی که خودش اقرار میکند اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله بود، اما در مسیر اطاعت اوامر الهی از فرزند دلبندش هم بگذرد. تیسرا نقطے پہ یہاں پر تفصیلاً اس کے بارے میں گفتگو کی، وہ صبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. اب حضرت ابراہیم کی شخصیت وہ کافی سالوں تک بھی بڑھاپے تک انہیں جو ہے کوئی فرزند عطا نہیں کیا گیا. پھر بڑھاپے میں تقریباً 90 سال کے وہ ہو گئے تھے تو انہیں فرزند نصیب ہوا بنا حضرت اسماعیل. ان کو اس فرزند سے نوازا گیا تو خدا کی کریم نے جو ہے وہ انہیں ایک حکم دیا کہ آپ اس حاجر کو اور حضرت اسماعیل کو لے کے فلسطین سے انہیں وادی غیر زیزر یعنی مکے کی سرزمین وہاں لے کے آپ ان کو رکھ دیجیے اور پھر وہاں آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، واپس آنا ہے. یعنی اتنا بڑا جو ہے وہ اہتمام ہے، اتنی بڑی طاعت ہے یہ اور اتنا بڑا جو ہے وہ حکم ہے اطاعت کے لیے. تو حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں اور وہاں ٹھہرتے ہیں. یہ ہو گیا طفولیت میں حضرت اسماعیل کے بچپن کا یہ نظیر. لیکن جب حضرت اسماعیل اب جوان ہو گئے، جب آپ جو ہے وہ جوان ہو گئے، اب کچھ کرنے کی وسعت تھے، لیکن پھر ایک حکم آ گیا پروردگار عالم کی طرف سے. یعنی خواب میں حضرت ابراہیم یہ بتاتے ہیں اپنے فرزند کو، میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کو ذل کر رہا ہوں. تو آپ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا آپ کی نظر کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا ہے جو بھی حکم ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے آپ اس حکم پر عمل کریے گا، میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا ایک علما تو ہمارا حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے کہا کریے جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ضرور صابرین میں سے دیکھیں گے، میں صابر ہوں، میں کوئی پختہ نہیں کروں گا اس حوالے سے، آپ یہ کام کریں گے. دیکھیے یہ صبر کی انتہا ہے یہاں پر. حضرت ابراہیم بھی اسی طرح جب اس سے کہا گیا تھا سب جب کر لو یا آپ نے اس بات کی تعبیر اچھے طریقے سے کی، یہ بھی بارہ حضرت ابراہیم بچے کو ضد کر دو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے بھی سب کیا، لیکن انہوں نے جو ایک نقطہ جو ہے وہ اس حوالے سے یہاں بیان کیا. بارہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جو ہے وہ ضد نہیں ہو رہی، لیکن اس کام کو پورا جو کیا وہ ابا عبداللہ حسین نے کربلا میں کیا کہ وہ امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے. اتنا صبر کیا انہوں نے اپنے فرزند علی اکبر علیہ السلام کو اس راستے میں حقیقت میں قربان کیا. اسماعیل حقیقت میں قربان نہیں ہوئے، وہ دوسرے تبدیل ہو گئے، دوسرا اس کی جگہ پہ آ گیا. لیکن حسین علیہ السلام نے علی اکبر جو اشرف الناس کے خلق کو مدد کرا، یہ بہترین شواہد کی اس کی پیغمبر کے ساتھ ہر اعتبار سے. لیکن حسین علیہ السلام نے انہیں اس میدان کربلا میں شہادت کے طور سے پیش کیا بارے خدا کی. تو یہ حقیقت ہے اس صبر کی. صبر ابراہیم بہت ہی بہترین صبر تھا، لیکن اگر ہم صبر حسین کو دیکھیں تو مقایسہ نہیں کرتے. و آخرین پیامبری که امروز بخوام عرض بکنم در قرآن با عنوان شخصیتی که در برابر اوامر الهی مأمور به صبر شد، خاتم الانبیاء نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. چند آیه داریم
خطاب به پیغمبر من دو سه تاشو عرض میکنم. یا آیه خطاب به شخص پیغمبر است: فاستقم کما امر. ای رسول ما، نسبت به آنچه که مأمور شدی استقامت بخواد. اگر دینی که بهت دادیم به نام دین اسلام میخواد جهان شمول بشه، خاتم ادیان بشه، باید در مسیر ترویج این دین اهل صبر و استقامت باشید. فاستقم کما امر. یا در آیه دیگر سوره احقاف آیه 35 باز خطاب به پیغمبر است: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیامبر همانطوری که انبیای اولو العزم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی اهل صبر و استقامت بودن، تو هم اهل صبر و استقامت باش. یا در سوره معارج آیه 5 میخونیم خطاب به پیغمبر: فاصبر صبرا جمیلا. باید در مسیر اطاعت اوامر ما اهل صبر جمیل باشید. که از کردیم پیغمبر فرمود صبر جمیل و صبری است که در او شکوه در کار نباشد. یه روزی عرض کردم یه عده از مقام صبر بالاتر میرن به مقام رضایت میرسن. فاصبر صبرا جمیلا. दूसरी मिसाल जिससे जो पेश किया जा सकता है वो सब्र खातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका सब्र की तारीफ जो है कुरान में दर्ज है। तो कुछ आयतें इन्होंने यहाँ पर उस हवाले से बयान की। फस्तक़िम कमा हुआ उम्र, पैगंबर से ये कहा गया कि आप इस्तिक़ामत सब्र इस्तिक़ामत करें, उस दीन की तरवीज में आप हमेशा साबिर रहे, क्योंकि मुश्किलात बहुत सारे हैं, दीन को अमली और प्रैक्टिकल करने में बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो आपको चाहिए कि आप सब्र और इस्तिक़ामत करें। सूरह अहक़ाफ में भी यही आया है, आप सब्र करें जिस तरफ पैगंबर हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, जितने बड़े पैगंबर थे उन्होंने सब्र किया, आप भी उन्हीं की तरह सब्र करें। सूरह मुआरिज में भी यही है, फस्बिर सब्रन जमीला। पैगंबर से कहा गया कि आप सब्र तो सब्र जमील पैगंबर ने इसके बारे में कहा कि इसकी तारीफ क्या है, ये सब्र में शिकायत न हो, महज रज़ाए खुदा इंसान देखे उसको कहते हैं सब्र जमील। शिकायत न करे खुदा करीम की बारगाह में, सब्र की इंतहा जो है वो रज़ाए। اما شاید یه سوالی به ذهن ما برسد که این نمونه هایی که شما برای صبر در طاعت بیان کردید از سلسله انبیا بودن، اونها بالاخره معصوم بودن. اما آیا غیر از معصوم انسانهای عادی می توانند به صبر در اطاعت برسند؟ باز هنگام مراجعه به قرآن و روایات صدها نمونه ما می توانیم در تاریخ پیدا بکنیم که غیر معصوم بودند اما در مسیر اطاعت الهی اهل صبر و استقامت بودند، که من یک نمونه قرآنی رو عرض خواهم کرد. अब यहाँ पे सवाल ये है कि जिसकी आपने मिसालें यहाँ पेश की वो सब नबी थे, वो मासूम थे। आया तारीख में ऐसे लोग भी हैं जो हम जैसा आदि लोग हो वो नमूना बन जाए इस हवाले से, सब्र के हवाले से? तो इन्होंने फरमाया हाँ, बहुत सारे नमूने रिवायात हैं बहुत ज्यादा। तो उन ही नमूनों में से यहाँ पर अभी आपके सामने कुछ नमूने पेश قبلش من یه بیت شعر رو تقدیم محضرتون کنم، خیلی پرمحتواست. 100,000 کیمیا حق آفرید، 100,000
کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. خداوند نعمتهای فراوانی را آفرید، اما هیچ نعمتی ارزشمندتری برای انسان مثل نعمت صبر نیست. عزیزان، صبر در طاعت، خلاصه از کنم اینه که شما هرگاه بتونید خواست خدا را بر خواست خودت مقدم بدار، خواست خدا را بر خواست دیگران مقدم بدارید و بر این خواسته خدا پافشاری بکنید، معلومه که شما اهل صبر بر طاعت خدای تبارک و تعالی هستید. یہ شعر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کریم نے بہت ساری نعمتیں، ہزار نعمتیں جو ہے وہ خالق، لیکن صبر جیسی نعمت جو ہے وہ خدا کریم نے حضرت آدم نے نہیں دیکھی، انسان نے نہیں دیکھی. یعنی جو نعمت صبر جو ہے اس کی اہمیت ہے، وہ سب ان نعمات سے جو خدا کریم نے خلق کی ان سے بہتر ہے. خدا کریم کے اس منشأ کو آگے رکھنا، مقدم رکھنا اپنی اس خواہش کے اوپر، یا جو لوگ ہیں ان کی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ اب خدا کریم کی اس خواہش کو مقدم رکھنا، اسی کو صبر ہے. قرآن نمونه غیر معصوم، یعنی از انسان عادی که برای ما مثل میزند که حقیقتا صبر و استقامت داشت در مسیر بندگی خدا و اطاعت خدا، حضرت آسیه سلام الله علیها است. جناب آسیه دختر مزاحم ابن عبید که ریشه به نسلش آدم بگیره به انبیاء بنی اسرائیل میرسه. او همسر یکی از ظالمترین طواغیت زمان خودش به نام فرعون بوده است. من خلاصه میخوام متن روایت رو براتون بگم. جناب آسیه سلام الله علیها وقتی ساحران را دید که در برابر موسی شکست خوردن، همون لحظه ایمان به موسی و خدای موسی، اما این ایمان خودش رو مخفی میکرد، اما در یک جریانی ناچار شد جناب آسیه ایمان خودش رو اظهار کند. اما اظهار کردن ایمان همانو شکنجه دیدن از فرعون، همان که من به اختصار این داستان رو از روایت براتون نقل میکنم. یہاں پر جو ہم نے کہا کہ انبیاء کے علاوہ بھی، منصوبین کے علاوہ بھی جو ہے تھے وہ لوگ جو نمونہ اور مثال تھے صبر کے حوالے سے. انہوں نے حضرت آسیہ کا نام لیا یہاں پر، آسیہ بنت مزاحم بن عبید، جو جس کا سلسلہ پہنچتا ہے انبیاء بنی اسرائیل. ظاہر سی بات ہے یہ کس انسان کی بیوی تھی؟ فرعون جو کہ سفاک ظالم، اس سے بڑھ کر تاریخ نے اس وقت تک نہیں دیکھا تھا، تو اس کی بیوی. اب اس کا آپ دیکھیں صبر کیسے ہے. انہوں نے جب ساحرین جو ہے وہ جو آئے تھے موسیٰ کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تھے، جب دیکھا وہ وہاں پر جب وہ مغلوب ہو گئے تو انہوں نے ایمان لایا حضرت آسیہ، لیکن اس ایمان کو اس نے ظاہر نہیں کیا. لیکن ایک وقت ایسی سچویشن حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے یہ اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کیا، لیکن اس کا ایمان ظاہر کرنا ہی اس کے لیے مصیبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب روایت کے حوالے سے وہ بتائیں گے کون سے ایسے مسائل. محصول ازدواج آسیه با فرعون یه دختر بود.
این دختر وقتی یک قدری رشد کرد، برای این یه آرایشگر ویژه و مخصوص تدارک دیدن. معمولا افرادی که تو این خاندان زندگی میکنن ساختمان ویژه، نوکرهای ویژه، غذاهای ویژه دارن. میگوید این خانم آرایشگر روزی مشغول آرایش کردن دختر فرعون بود. اون شاله‌ای که دستش بود از دستش افتاد. خم شد که این شانه را بگیرد، بر زبانش یک نام مبارکی جاری شد. آرایش کرده گفت بسم الله، بسم الله. دختر فرعون تعجب کرد، رو کرد به آرایشگر، گفت این الله کیست که میگویی بسم الله؟ آیا خدایی غیر از پدر من وجود دارد که تو داری اسمشو به زبان جاری میکنی؟ بسم الله، این الله کیست؟ این زن آرایشگر با شجاعت تمام گفت پدر تو مانند دیگر مخلوقات آفریده از آفریده های این الله است. این بسم اللهی که من میگم قسم و مدد میجویم به اسم اللهی که خالق همه مخلوقات است و پدر تو هم مخلوقی از مخلوقات जब हम देखते हैं तो हज़रत आसिया की बेटी थी, वो जो हज़रत आसिया की बेटी जिसका जो कुरान शरीफ में उन्हें इनायत करी थी, तो कह रहे थे वो जब थोड़ी सी जो है वो बड़ी होने लगी तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो हेयर कटर वगैरह हेयर जो भी आते थे आराइजर आते थे तो उनके लिए मखसूस जगह हुआ करती थी, मखसूस जगह, मखसूस घर, मखसूस होकर मखसूस, क्योंकि ये बड़े खानदान थे, दुनियावी एतबार से बड़े लोग थे, तो इसके घर पे ही जो है वो एक बार बार वो जो है वगैरह लेडी जो थी वो उनके घर आए, वहाँ उसके बाल काटे होती थी, तो जो है वो उसके हाथ में कंघी थी जिससे वो बाल काट रही थी, उसकी वो कंघी इसके हाथ से अचानक गिर गई। तो जब वो नीचे झुकने लगी है दरअसल वगैरह, तो इस लड़की ने उससे कहा कि आपने जो ये नाम दिया, उसने जो कंघी उठाते वक्त उसने कहा बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की लड़की ने जो है वो आसिया की लड़की ने उससे कहा कि किसका नाम दिया आपने, आपने इससे मदद दी, तो ये कौन है? यहाँ पे तो अगर देखा जाए मेरा बाप ही खुदा है, तो ये किसका नाम दिया आपने, कौन सी चीज ऐसी है जिसका आपने नाम दिया? तो उस लेडी ने उससे कहा कि जिस शख्सियत जिस वजूद में आपके बाप को भी खल्क किया गई है, मैं उसी से मदद लेती। तो ये बात जो है वो बहरहाल इन्हीं पे नहीं रही, जिससे मखलूकात जो है वो दुनिया में अल्लाह आपका पिता वालिद आपके वो भी इसी खुदा के मखलूकात में। دختر جریان آن رو که درش فرعون گفت. فرعون دستور داد این خانوم با ایمان رو بیارن. گفت آیا در این عالم خدایی غیر از من هست؟ شعار فرعون این بود، قرآن میگه انا ربکم الاعلی، آیا خدایی غیر از من هست؟ خانوم همون حرف را تکرار کرد، اون خدایی که من او را اعتقاد دارم تو هم بندی از بندگان او هستی. فرعون این زن رو تهدید کرد، یا دست از این عقیده بر می‌داری و یا شکنجه میکنه. تو روایت داری. آمد این خانوم آرایشگر رو دست و پاش رو با میخ به زمین کوبیدن. بعد این خانوم 2 پسر داشت.
دستور داد این فرزندانشو هم بیارن. تو روایت داریم کوره‌ای از مس داغ کردن، این ظرف که درش مس بود به جوش اومد، دستور دادن فرزند اولش رو تو این ظرف انداختن. عزیزان، گفتن این حرف ساده است، تصور این صحنه ها بسیار سخته. بچه دومش رو هم انداختن به این زن، ایمان خودش رو حفظ کرد. تو روایت داریم آسیه وقتی این صحنه دلخراش را دید، دیگه نتونست ایمان خودش رو کتمان کنه. اعتراض کرد به فرعون که ای ظالم، تا کی میخواهید به این ظلم، به این نسل کشی، به این آدم کشی های خودت ادامه بدید؟ چون قرآن میگوید یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. اصلا کار فرعون آدم کشی بوده است. میگه وقتی این اعتراض رو به فرعون کرده است، فرعون رو کرد به آسیه، مگه دیوانه شدی که داری به من اعتراض میکنی در دفاع از این خانم؟ مگه نمیبینی این خانم عقیده فاسد دارد، به خدایی غیر از من اعتقاد ندارد؟ جناب آسیه اینجا بود اظهار کرد، فرمود نه تنها این زن به اون خدا اعتقاد دارد، من هم به خدای موسی اعتقاد و ایمان دارم. यहाँ पे अब जो है वो उस लड़की के सामने इस आराइशगर और नसर जो थी, उन्होंने जो है वो ये कहा कि जिस खुदा ने आपको वालिद को भी खल्क किया, ये मेरा खुदा बनी। अब इस लड़की ने शिकायत की अपने बाप के सामने, फिरौन के सामने, तो जो नसर आई थी तो उसने ये कहा कि आपके अलावा भी कोई खुदा है, तो उसको बुला के लेके आए। तो उनसे कहा क्या हकीकत है, तो उन्होंने बड़ी अल्फाज दोहरा दिए फिर से कि हाँ, एक खुदा ऐसा भी है जो आपका भी खुदा है, जो आपका भी खालिक है ऐसा खुदा। तो फिरौन ने इसको धमकी दी, अगर इस अकीदे से आप जो है वो आपको दूर भेज दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर शदीद अजाब से जो है वो आपको दो चार होना पड़ेगा। तो उसके बाद कहते हैं कि इसके हाथ बांधे गए और कीड़े इसके हाथ में ठोक दिए गए जमीन के साथ, इतना सख्त अजाब। उसके बाद इनके दो बच्चे थे, उनको भी लाया गया और जो है कॉपर, जो होता है कॉपर, उसको इन्होंने उबाल दिया। तो दोनों बच्चों को एक के बाद दीगरी उसमें डाल के उनको खत्म कर दिया। तो ये सामना और ये मंजर जब हज़रत आसिया ने देखा, उसने इतराज किया फिरौन को, ये आपको क्या किया, ये क्यों ऐसा आप कर रहे हो? तो शिकायत करी, लेकिन जो है वो फिरौन ने उनसे कहा कि आप क्या पागल हो गए हैं क्या, मेरे सिवा इस दुनिया में और भी कोई खुदा है? तो हजरत आसिया ने जो है वो कहा है, उस खुदा की मैं भी परस्तिश और पैरवी करती। اما روایت میگه فرعون بیرحم دستور داد همسرش جناب آسیه رو رو تخته چوب دراز کشید، دو دستشو باز کردن، یک میخ بر دست راست کوبیدن، یک میخ بر دست چپ، یک میخ پای راست پای چپ. بعد دستور داد سنگ بزرگی رها کردن روی بدن آسیه انداختن و بدن آسیه رو خرد کردن. اما قرآن یک چیز زیبایی داره، میگه این خانم جوانمرد با ایمان صبور قبل از شهادت یک مناجاتی با خدا دارد. شاید تا به حال به این آیه به این دید نگاه نکردیم. قبل از شهادت یک مناجاتی با خدا داره.
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. خدایا من از کاخ فرعون دل کندم، من از فرعون دل کندم، به تو ایمان آوردم، اما پروردگارا برای من خانه‌ای در جوار خود در بهشت برایم بساز و نجنی من فرعون و عمله و مرا از دست فرعون به کارهای ناپسند فرعون نجات بده و نجنی من القوم ظالمین. تو این روایت داریم که خداوند در همون حال خانه آسیه را در بهشت به او نشان داد. دیگه در حالی که جناب آسیه لبخندی بر لب داشت جام شهادت را نوشید و از دست فرعون نجات پیدا کرد. جب حضرت آسیہ نے ان پہ اعتراض کیا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس خدا کے مقابلے میں آ رہے ہیں. دیکھیے فرعون ایسا آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشا، اس کو جو ہے وہ ایسے لٹا دیا ایک بیڈ پہ اور دونوں ہاتھوں پہ جو ہے وہ کیڑے ٹھوکتی ہوئی کے ساتھ اس کا پیروں کا بھی ایک سلسلہ، نہ فقط اتنا ہی کیا ان کے ساتھ بلکہ ایک بڑا سا پتھر اس کے اوپر گرا دیا گیا جس کی وجہ سے آسیہ کا جو ہے وہ بدن چور چور ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں حضرت آسیہ نے جو ہے وہ اپنے پروردگار سے جو ہے خواہش ظاہر کی، کیونکہ اس حالت میں اس طرح اپنے پروردگار سے جو ہے وہ ایک خواہش ظاہر کی، وہ یہ کہ خدایا اب تو میں اس گھر میں نہیں رہی، اس خواب اور اس پیلس میں نہیں رہی، خدایا میرے لیے آپ جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر بنا دی اور مجھے فرعون سے اور فرعون کے اس اعمال سے ان اعمال سے مجھے نجات دے، اور وہ جو لوگ فرعون کی پیروی کرتے ہیں قوم ظالم ہیں ان سے بھی مجھے نجات دے دیجیے. کہتے ہیں کہ ابھی آسیہ اس دنیا سے جو ہے وہ اس کی روح نکلنے کی والی تھی تو خدا کے کریم نے جنت میں اس کے لیے ایک گھر مشخص کیا اور ان کو دکھا دیا. تو کہنے لگے حضرت آسیہ اسی اثنا میں حیض پڑی تو وہ گھر دیکھ کے اس نے جو ہے وہ ہنسی چھوٹ گئی اس سے اور اس دنیا سے وہ انتقال کر گئی. آنچه گفتیم مضمون حدیثی بود که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار الانوار جلد 13 صفحه 163 بیان کردن و همچنین برخی تفاصیلی که پیرامون آیه 11 سوره تحریم سخن گفتن. خدایا به محمد و آل محمد قسم میدیم ما را در مسیر اطاعت و بندگی خودت از بندگان صابر قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یہ روایت جو اس کے بارے میں تفصیلاً یہاں گفتگو کی ہے، علامہ مجلسی بہار جلد نمبر 13 صفحہ 163 میں اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا. اسی طرح دوسری تفاصیل میں بھی یہ قضیہ جو ہے وہ مفصل آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی